Il-komunità ludija f'Sydney għadha qed tiġi ftaħħa 24 sija mill-isparatura f'Bondi Beach li ħażlet il-ħajja ta' 15-il ruħ, inkluż ta' Matilda, tifla ta' 10 snin. Il-Prim Ministru Awstraljan Anthony Albanese qal li dak f'Sydney kien attakk terroristiku purament vili u manifestazzjoni ċara ta' antisemitiżmu. B'dak li seħħ Albanese wera ruħu favur liġijiet aktar ħorox dwar l-użu tal-armi. We will look at whatever is necessary. Whatever comes out of this investigation, if there is any action required in terms of legislative response. L-allegati aggressuri 2 ġew identifikati bħala missieru ibn Sajid Akram ta' 50 sena u ibnu Naved ta' 24. Sajid inqatel f'tiri li ġew sparati kontra uffiċjali tal-pulizija fil-waqt li ibnu jinsab f'qada kritika l-isptar. It-tnejn il-mexxej ta' New South Wales, Chris Minns, żar lil Ahmed Al-Ahmad l-isptar biex jirringrazzjah personalment. Al-Ahmad qed jiġi deskritt bħala eroj huwa dak ir-raġel li fl-isparatura der jaqbes fuq wieħed mill-aggressuri u bħeffa joħodlu l-arma tan-nar minn idu.